clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule jun ni thum sang ni som ni le pathumania India National News ilo ngai thangu Odisha State Rail che suala mi zani le pasari anthi liam zakwa chuang anom mizo te hi India ram hun sang sanga kanom darin kanjin kual na save to sia kan tel ve am lawang chumo nizan zandar sari vela Odisha State Rail che suala alo bera mi zani le pasari anthia liam zakwa chuang anom Chief Secretary Pradeep Jina chuan thi an pun chhorin ani atiani Nizana rail che sual hi tun naya Indian Railways che sual na rap thak berani khwal jin mi engza chiang ye chuang hriat chian alani lova Odisha CM Navin Patnaik chuan dam chuak te chu hospitala phur thlen masak zel chu kan nama saberani atiani Sandusi Satagi Director General of the Fire Department chuan ruang zani le pasari telak chuat to anni atia video dara chuan chan chuak tu ten rail chunga tanga ruang le liam an nuk chuak lai le ambulance an phurte alangani rescue team te chuan Odisha kho pui Bhubaneswar le West Bengal kho pui Kolkata liam tuar te tan thisen pek na hmun an buat sei ngal ti Union Railways Minister Aswini Vaishnaw chuan Twittera adron sia kani police zanga tanga zaruk chuang le rescue na thok tu somsari le panga doctor somnga don te chu ambulance zanni le bus somli vel te nen thok chuak ngalin ngor takin nizan jan khwain chan chuah na an thokani herel coach soma tanga som pani cheta sei hian akong zo sual palin asira atlua chu rail dang localin asuta ani Railways Minister thupuang tu Amitabh Sharma chuan an che sual dan chiang tak hriat alani lo atia khwaljin phur rail pani le bungro phur pakhat an che sual tang nia ngai ani rail che sual hriat vele Union Railways Minister Vaishnaw chuan che sual na hmuna pan ngala Odisha CM Navin Patnaik point tu kin zinga hmuna tlawang nizan dar saria herel hi Yashanpur Howrah Superfast Express chu Bangalore atangin Howrah West Bengal panin chak takin atlana chuti Irwalin Commonwealth Express chu Kolkata atangin Chennai panin atlan boka Kolkata atanga chimthlang lam melza somthum le pasaria an che sual tani Superfast Express rail hian Coromandel Express si asunia ngayania anche sual chan chui chiana niang rail panina coach vel chuan akonga zo thel bokani PM Narendra Modi chuan chomdol na le chan chuan na theito pin atulang zelin tho aniang ative thungani kumsang ni som paruk November thla khan India marlama rail coach som pali chata sei che sualin mi za chuang an thia chumi tha veka Andhra Pradesh state a che sual le in mi som thum le pakwa thi omin liam na tak som nga anomani kumsang khajakwa som ko le panga August tha New Delhi bula rail an insua mi zathum som nga le pariatan thia India history a rail che sual wa nga thi tamber tumani India chuan rail amang tangkain ni tin main mishing noi som pani chuang te chuan rail singkhale sang li chuangin rail kong mel sing lia thui chuan phang mir kong zo murmur mai thinani Railways Minister Vaishnaw chuan thi chung te hna azang na domna US dollar singkhale sang ni pek le liam tuarte US dollar sang ni le zali pek atiama US dollar khal le cheng somria le pakhata tanga somriat pali velan in tuka liam te nau tuar te chu US dollar zaruk pek atiam bokani US President Joe Biden akum somriat atlupala ain so nalutuk lautlat US President Joe Biden chu US Air Force Academy El Paso County Colorado Springs Colorado State a graduation day an lomna telpuin chibai pek na le kuthing mewa chibai bu kinatela chuta chuan atlupa lau maya hei hi White House alua nuwa avai ni tluk khutna ni ma se ain so nalutuk lawa akut ding lamin ain nem khalman dewa Air Force official le ama veng tu secret agent pani ten rang takinan tran pui thuaya athut na an thut tirani he thil thlen hi US a ninga ni in Asia rama ni zan ma sa ni White House chu ninga ni tlaya athlen le nu in reporters ten hena send back ka chui pal lawalom male ti in nui chungin fiam thu thoi na sila heta send back pani te hi AP News chuan do sana President Biden le thu soi tu dang te man thei tura teleprompter anda te anni atiani Biden hian zirlai zakwa chuang zat graduate te chu kuthingin chibaya buka chumi zo athut na athutur ain herrem chu atlupal ta khut mayani
President Biden chuan chuata bek ara palwang ni na soya Biden arwala jin White House Press Secretary Karine Jean-Pierre chuan reporter ta hna president chu athaveke tin Air Force One thlona nui chung na lutani atiani President Biden hian White House alua nu lok sang ni som ni le pakhat khan president chuan turbi ka chiam Air Force One thlona alu donin thli thot na satwange thlona kongka lu chona alo tu deuh khut to bokani kha nikuma anomna state Delaware anin omna weekend mangin Rehoboth Beach bike chuang alo tlapal to bok tin kumin kumtira Warsaw ko puya pandon line at sual tre bokani conservative media ho chuan President Biden chu atar towa White House lu alum tlak ani to lo thu ti chiang tu ani ataksa achak tok to lo veti in an soi sel zui ani ama chuan kumsang ni som ni le palia US President Trump ni na chu atum ti le alatlin tok ni na in soibok Washington Post ABC News pool chuan American mi puiza somthum le pathum chuan Biden chu President lani zel turin atlin ani anti lain za som rukle pali za chuan Donald Trump chu President ni turin la chak thato kani anti thungani US President Tresel na endik thin tu big doctor noma tuna Biden na Tresel na endik tu Dr. Kevin O'Connor chuan memo phek nga chiamin kumin February thla khan Biden chu amo phurna te len chuak thei turin ala chak thatok tialo puang to ani Dr. Kevin hian Biden Medical Review sang te endik vekin Walter Reed National Military Medical Center Bethesda Maryland State a thok tu tenen in ron tlangin thutluk na asiamani Biden hi President Louis Donald Trump chuan khingei turin ain nga ya hetianga atluk hnu loka atlu takzet anilom ni atluk nat lutuk lo ka be se ti in film khurang angai thua soya ama Trump ngei po West Point Military College New York athil ti na thu cha soin annuwa atluk pal chep to thu te aron soyani khami chum khan Biden an alonu izat ve boka hanen te han pen chuadan te reng le ka pen dan chu enang lawasin khamon ti na soya tunchuma Biden atlu khut po Trump chuan atlu ani chuan chu athalo lutukani Air Force Academy huna atlu khut chu azialo tak meve minchok phurlo tak zet mai ative thungani Biden choni lovin Republican Senator Larle Hilti Theituna Senate Minority Leader Mitch McConnell chu Washington DC fundraising anti lain atlupala anakru aso hliambangin Senate thilpoi motina atello phareng heng hiani Biden chu American mi puiten roi tuwa andu zel don MT chu November ninga sang hi somni le palia antilang to donani President Biden tlupal lai hi social media aron dar ngal na salea White House Communication Director Ben Labol chuan Twittera ron soi fiang halin athaveke mi te chibaya book line dosana chipal tur sen bek alom wanga ni e tin Biden hian tun kar chawa Republican thunun House nen thuin chu ma se in biak na manga in remna debt ceiling chungchang a an nei thei sama Senate apal tlang zo don MT shia talani lova rilruha na le se na turanga hleani US politician ho chuan mani mai ni lovin khovel ram dang thil tam tak ngai tua thale zung le ril ru seng thin an ni boka an sam te hi achuak thoi mai am ni ti turania tuna House Speaker nilai Kevin McCarthy Republican po tun ma ain a cher deuh kuamin abiang kia langin a mela siam ta sak mai US mi puite chuan an ram shoi tu te thresel na din hunte an ngai tu hlea taksa chaktok to lo ten an ram an shuai an du lawani Joe Biden chu lukhut pal anilova tun ma in an president chen khatte po an thokrimin rilru an seng na sa si tluk pal an lo nei photo ani Politico chuan President Gerald Ford po college kalaya infiammi ni in kumsom rukle pahni chawni khan Saturday night live chevik che sa tel tur Air Force One atanga achuak tur wa surbok si alo tlupal towa kumsang khajakwa somsari le panga khan ani President George H.W. Bush po campaign line sang khajakwa somkwale pahnia milaukia boiling ti line atlupala Ronald Reagan atanga Franklin Delano Roosevelt te thlengin an thopuin hai tak te chu thui tak kal ngai na tur chi ya ti chuan ruwa man na thalo tak siam turin an lo shil thi ati ani sang ni le som pahnia President Obama po stays alone tour atludeu khut towa sang khajakwa somkwale paruka Republican US presidential candidate Senator Bob Dole chu campaign rally staysa atluto bokani President Donald Trump po US Military College tha West Point College sa kumsang ni somnia khan
hunaman pui nuwa alo tlupal khut chep to ani mi te chuan Biden chu aril ru chiang to lawangin an soi ngai lova ma se akum alo tam to nen nidangang lo takin a chang ma deuh ta an ngai ani White House Deputy Press Secretary Andrew Bates chuan kumsang ni som pakhata President Obama zin nena khai khinin kumsang ni som ni le pathuma President Biden chu azin kual na sajok daya Air Force Cadets graduate zakwa som ni le pakhat jet chi bai buk zoa a thut mun pan tur do sana sen bek wangin a in chui pala atluk pha mai chawani thatakin at alo thole thuai ani tin apu chu aron chan hle bokani